Guys, nga aku belai pi baru ki pralog ki bawan page biang ya gana ka new video ka bang upload hapo ka YouTube friendly technical na ka banta ki social media practical grow and business mindset. Ta hakana ka video nga ko aban review ya pi ya ka wega application. Ta kana ka video amdai ka video ka bang chu sponsor lana amdai ro ka video ka bang chu promotion link ba ka application. Ta hang na ngan bata shy phim ya kena ke application ke bang akuaban pen EP ke kertang reward game and money pila ban download ya kena ke application na po Play Store te ya kena ke application ngala yo na ki babun ki member jo ngala ni ki subscriber jo ngaki ba request Lada si san real app bangi laban kamai na marbun bangim kwa ban wesi ka por jo ngi ban pelut ay ya gereta ban tre po kino ki app ki ba claim don sementoy ta kena ke real video ka banga batai hok ya pi bat ka banga review ya pi chpang no application rengkat ka live withdrawal teman tang ada ban download ya no application nga klik na option open ban play ya application Tandang ala poi hapo application mentapi ke kartang reward play game and get money. Ta mentang ala enter hapo ka home screen jong une application. Ta hanangan itu tu EP ya ka option ka bangala pendon kam kumba chi jar chi spa prapa pratali ki kon. Ta suwa bangan pen EP ya ka live withdrawal jonga support ke application pe hanangan select na option reward ngila ban transfer ke pisar kum ka cash na ka option jong ka UPI jong ngi pi yang na chi pau UPI cash ni don kam khat nyau spa tali ki kon la dangi klik pat ha ka kokil pre redeem code ngila ban transfer lana ban yo lana ban choose ka redeem code la dangi le kai game lana ka kokil Play Store redeem code ka bangi la ban pendon kam sibun ki benta bangi yo jingirap ta chua bangan pen EP ya ka live withdrawal na po kana ka application nga kwa ban pen EP chua kumno nga entare kini ki konya po kana ka balan wallet jonga ta ya kini ki kon la nga klik na kana ka option profile ngan pen EP ya ka history ta nga klik na ka option history ta hapo ka history pi ya na kon ta mentala don hapo ka kon ngaru kana ka dai ka fast time banga pen EP ya ka live proof na benta banga pendon kam yo no application kum ka live withdrawal kanang ba phiru pin tip la dapi kwa don kami no application Lada dai real ne ufik pi Lada nga klik reward hang ne pi don history na mar ngampat yo ban withdraw tang sindro Lada nga klik coin pat hang ne pi play game ki coin ki banga yo hapo na application ki dai ki coin ki banga receive na ka banga play game pat ka survey offer ringkat ka watch and end takum no ki ne try kam nga klik back sapo ka home screen da ka option end ta hang ne pi ka ne kata ka option play game play time game na ka option nga yo ya lagi coin ki banga ong play game ta ka banta ka ba arpat pi hana survey of far hana klik na gana ka option pe hana survey of far na gana ka option nga klik bat nga yo ya gitu survey da ka banga pendap ka to kan ki survey kum ki practical ta ka watch and end pat ka try kam ha gana ka option watch video ngi yo ya ki coin da bangi page ya ki advertise ki badon po gana ka application tengah ngai piru piti bai kumno ban train po no application Lada dai sa real application teman tangan pen EP ya ka review Lada dai sa real app tongin withdraw ya ka bisa na po no application ta hapo no application pila ro ban receive ki coin da ka pa pi invite ki product jong pi hang ne pin yo arspa san pau tali ki coin pin yo na web away uba register ya ka application tengah klik ke option reward ban pen EP ya ka live withdrawal ka bang redeem ya ka bisa Lada ka one sana and support UPI jongan ta anda ngala po hapo gina ka screen nak banta ban transfer gina ki coin chaka bisa tengah klik na gina ka section ta hana ka don kam yang ngaban enter ya UPI jonga UPI udah UPI jong kum PTM UPI phone pay UPI Google Pay UPI kum ta kan utau UPI tanang no ngin wat ya utau UPI ban pendap hang ne na ka banta ban withdraw ya gina ka bisa ngan pen EP na ka option jong Google Pay ban wat ya utau UPI tementang ala don po ga Google Pay nak benta ban wat yo UPI jong ka bank account jong pian UPI ID udah une UPI ID jong la dangi klik na ka section UPI ID hane pi ya option UPI ID udah ubadon ha ka section pila ban klik na option copy ban copy ya UPI ID jong pi
Tementang letip kumno ban kopi yo UPI jong ni na po PTM bat ko kil pengin lai direct sa gane ka application ban page yo UPI ID jong ni hana pi enter UPI ID sa klik bat page yo to UPI jong pi ha to ka section onda pela da ban page yo to UPI jong pi ha gane ka section ni la dai ban receive ya ka withdrawal dak bang islak bat klik na ka option submit request klik na gane ka option pihak na kena notice kalau pawing automatically hanya confirm detail una udah real UPI ID jongi pat ke notice ladangi mas ngi habban app kumbal sapopra kenta na genta ban receive ya kena transfer tongin klik confirm pihak na ke loading ke lapau hanya please wait tangan app ya kena section hadu ban dadap temar chu submit ya ke request menta ke coin na ke wallet jonga pi ba ke laja bun namar ke shim ya ke benta bandap kat kum ke benta bagi provide ban yu chipau tengka tapi ihane kene chi jar chi spa nya po prakon padhane sa stang chi spa chipau ke bang receive na ke withdraw system tengah klik na ke profile ban check ke withdrawal history tahane pi ya ke option history nya klik na ke option history ban ngasilak na ke option reward anda ngala silak ke option reward pi ana chipau UPI cash la transfer chakna ka UPI ID jonga transaction successful talada nga klik ke status ke bawan na pedang du hang na pi ye kena ke option pe hana nga receive spa coin na ke banta banga transfer ke fast time withdrawal jonga but hang na pi redeem request of chipau UPI cash just pay dekat kum ke status hang ne bala success ya ka withdrawal na po ne reward hendrai kas ke problem hang ne ba kam one ke notification nak banta pangan receive ya ke ne ke chipau rs hendrai ladang alai ban shak patah ka balance jonga ka balance jong ha kala increase chipau tangka na po reward kane kadai ka real application pe hane kadai ka video ka bangai tu hoke pe hoi kam wan sisa ka notification na po ka PTM jonga banga receive ya kana ka withdrawal handai la danga shak pat ya ka bang balance jonga kala increase chipau tangka para hane ngala nutlu ban profit pe reward udai real application na kementa phim kamai ya bisa free pat ban kamai ya kokil play redeem code tela dapat kwa don kam reward sepersiang hiban download na po Play Store lan na ka link bang provide ya pe ya po description pat hapo comment song na ka video pat enjoy ya application